football Titi part jasari pangana ngai thavele don ta ila FIFA chuan World Cup kalphung anti danglam hret-hreta chungzinga anti danglam thara chuan FIFA rankinga top 4 huanga omte abika khal anni dona FIFA hian nakum sani somni paruka FIFA World Cup kheltura FIFA rankinga top 4 ramte chu semi-final ma a in ma chhon theilo turin an ruwa mana FIFA World Cup a seeded team anga kalpui chin an om don ta ani FIFA thu chua chuan tuna rankinga pakhatna Spain le pahnina Argentina te hi draw nei huna tri kal zel tura kong shana veve anda dona chutiangin rankinga pathumna France le palina England te po hi tri kal zel tura kong shan veve a om thei turin anda don ani chuwang chuan England hian semi-final match thlen ma chuan Argentina emo Spain emo hi an ma chhon thei don lova chutiang bokin France point Spain emo Argentina emo hi semi-final ma chuan an ma chhon thei don lovani ma se he dan thar hi man thei dan tur chi khat chawa om thunga chu heng ram pali te hi group leader anni vek chawin ani group leader anni vek lo chuan seeded anni na hi an hmangtang kai thei don lova draw nei huna kan soitak angkhan chi shana an om theina turin an siam rem dona ma se chumi atak ram achan le chan lo chu group leader anni le ni lovin a hril don ani group leader anni vek chuan semi-final main anin ma chhon thei don lova group leader anni vek lo ero chuan semi-final main anin ma chhon thei don thung tuna seeded team te semi-final ma a in ma chhon thei lo tur anga ruwa manna an siam thar hi football khovela man alo ni towa tuna UEFA Champions League kalphung thar an man meka an kaldan pakhat ani chuwangin football a hian he dan hi thil thar ani lova FIFA World Cup a ero thil thar ani don thung tuna seeded an siam tharina a hrin chhuat tur pakhat ni tel bok chu rankinga pakhat na le pahnih na te hi group leader nia an kal chho zel ani chuan final main anin ma chhon thei don lova chutiangin rankinga pathumna le pali na te hi group leader nia an kal chho zel bok ani chuan final main anin ma chhon thei don lo ti a chiang ngal ani FIFA World Cup sanhi somni paruk khel turatana group khata om turte ti chianna draw hi December ninga a nei ani dona an draw dan tura hian pot palia ram zong da khomin pot pakhata ram som pahni zelan oma pot palia tang chuan pot tina ram pakhat zela chuakin group khata anda dona group khata ram pali zelan omanga chutiang chuan ram somli pariat te hi group som pahnia an then som don ani tuna hian World Cup kheltura in petling chiang to zong atangin pot tina om turte ti chian an ni towa pot wana hian Canada Mexico USA Spain Argentina France England Brazil Portugal Netherlands Belgium le Germany ramsom pahni an omanga pot truwa po ramsom pahni vek Croatia Morocco Colombia Uruguay Switzerland Japan Senegal Iran Korea Republic Ecuador Austria le Australia te an oma Portugal Norway Panama Egypt Algeria Scotland Paraguay Tunisia Ivory Coast Uzbekistan Qatar Saudi Arabia le South Africa an oma pot fora Jordan Cape Verde Ghana Curacao Haiti New Zealand baka European Playoff A B C le D10 omanga FIFA Playoff Tournament kaltlanga in petling ram pahni te pot fora hian anom tel don bok ani heng pot sang pali kaltlang hian group khata om turte anti chiang dona pot khata om ram te hi group khata anom ho theilo ti hretel tabokila entirnan pot wana Canada Mexico USA Spain Argentina France England Brazil Portugal Netherlands le Belgium baka Germany an oma heng ram pot wana om te hi group pakhata anom ho theilo ti na ani heng ram som pahni te hi group sang som pahnia anom dar dona anom pui tur te chu pot 2 pot 3 le pot 4 atangin ram pakhat theu an po ten an bel dona ti chuan pot 1 atangin ram pakhat pot 2 atangin ram pakhat pot 3 atangin ram pakhat pot 4 atangin ram pakhat chu tiang chuan group khata om tu ram pali te an ching fel zel don ani Portuguese player ro puiber Cristiano Ronaldo hian ramtan a fe chuana a tu hnaya match an khel Republic of Ireland laka red card a choya wangin match thum lai shrem atoka match thum an shrem awangin FIFA World Cup match masalam khel theilo tur din mona adinga chu wangin achungchang hian ngai ven le soizui po a hlo hle kumsomlimi hian akiwa dara osei anghoka wanga red card a chaw hi tuarin hetiang thil ati hnuwa Portugal match masaber
Armenian ma chon tum khan ain lan thei lova match ni dang shem alam ha bak bok tharum thona awanga red card choi anga hi chuan atlem bera match thum chung shem turan nia chu dan omsa ani chu wangin Ronaldo hi match thum chunga tan shemania heta hian kan soilan tak angin Armenia an ma chon tumin ain lan lova match khat amang zo ta phota match ni dang khelo tur alani hemia hian FIFA in ngun taka ngai tuain dan an nei sa mang vekin Ronaldo a hian ngai na thiamna an lan tira shem atoa match ni amabak hi anti top saklai lok hei hi FIFA disciplinary code article somni pasarina be chana thutlungna an siam ani ma se Ronaldo hian tharum thona lam hoya chet ala le a moilo taka ache zui le ani ero chuan match ni dang shem mabak anei hi automatikin anung nga langa chutianga chet alak zo nu official match mabak masa pahnia shem atuar nga lang tiin FIFA hian thu andel kil kongdanga soidon chuan FIFA hian Ronaldo hi warning an pe ati theya warning chu JF dictionary a chuan vaulok na tina ni maya chu wangin Ronaldo hi an vaulok ati thei khatianga iti le chuan shremna mabak hi anung nga lang iti to lo ero chuan shremna hi ti top tlang ani anga World Cup po ati ratangin ikhel thayang anti netluk ani hei wang hian Ronaldo hian FIFA World Cup a shrem tok lovin abula tangin akhel tan ngal theidon ta a ma se chumi tur chuan ama bok hi apoimo ta a Ronaldo hian shrem ato meka match ni dang amabak anti top sakta ka hi ator theidan ala oma tuar lo thei ani boka ama a engkim ain ngat zuita ani bere Nizan Khan Europa club level in elna sang ber UEFA Champions League khelchun zomania heta hian Slavia Praha le an Mikol Athletic Club te gol khung lovin ani ne to ka Turkish club tha Galatasaray ero an Mikhwal Belgium club Union Saint-Gilloise laka sikhat final klom he mecha golom chun hi minute somnga pasarina a promise an kipeluan Union Saint-Gilloise tana akhungania he mecha hian red card pakhat phor ni bokin minute somriat pakwana a Arda Unia Galatasaray player in red card hi achoyani he mecha hian mual nei tu Galatasaray hian Belgium club hi nor le ma sela chan siam tamjok ani thei bik lova Belgium club hian thatakin an chule thei thina golma a lawom lama anin thlau lo le hetiang kara hian Belgium club lotling berpol hian an gol veng himin an gol khat khung an chak pui zuita ani ti hian Champions League season kalmeka Turkish club Galatasaray hian match nga khel to in chumthuman chaka chumni tlomin point kwanen te bula som pakhatna ani meka Union Saint-Gilloise khel nga a chumni chakin chumthuman tloma point ruk nei mekin te bula somni pahni na playoff in langkai phak tur zinga an omtari ani Dutch club Ajax le Portuguese club Benfica in machona gol ni lutin Mikhwal team Benfica hi sini final chaka minute rukna Samuel Dal mangin Benfica hian man shuaya hun top don hai minute samkwana a Leandro Barreiro mangin an khung bela sini fine Benfica hi an chakta ani he mecha hian Benfica hian ball changtlem jok ma sela gol ma a lawom jok an nia chance nei mangtang kai jok a tangin point human lo chuak ti hian Benfica hian tun season Champions League a an chakma sakber tongin match li an tlom zon nuwa point hum an lo chuak veta ani Benfica hian Champions League season kalmeka match nga atangin tum khan nena an changa ma se match masa palia an tlom 5 veka wangin point hum chau an laneya te bula somni pakwana anom mek Ajax phei hi chu match nga an khel towa an tlom 5 veka gol som paruk lai chuain gol khat chau an lakhunga Champions League season kalmeka la chakmia lo team pasari zinga mi niin point la lo chuak mia lo om chun an ni bok German club Borussia Dortmund in an Mikhwal Spanish club Villarreal an dim lo hleya sili final ne Dortmund tan Sergio Gurasian gol ni khungin Karim Adeyemi le Daniel Svensson ten gol khat veve an khung bok he mecha hian minute somnga pahnina a sikhat faya an nufua line Villarreal hian red card an choya an player poimo Juan Foyt no chua ani Dortmund hian he mecha hian in khel an thununa hun tha nei tam jok gol ma a lawam jok an nia chak phu jok ni in point hum an lo chuak ta bokani Dortmund hian tum zaruk pakhat te me ball anin pass lain Villarreal hian tum zani somkwa paruk chau ball anin passa team pahni anin thlau hle ti hian Champions League season mangtha Dortmund hian khelnga tum thum chakin tum khadro an neya tum khat vekan tloma point som nei ta in te bula palina anin langkai
Villarreal hian khel nga a nena an la chang lo zela la chak mi lo team pasari zinga mi an ni point khat chau an la nei boka tebula somthum palina omin an din mun a thalo hle bodo le Juventus in machona gol nga aluta he mecha hian mini somni pasarina bodo hian ole Dirk Plomberg mangin ma an suaya ma se Juventus in mini somli pariana Alois Openda mangin an shoot mini somnga pakwana Western McKennie an Juventus tana khung bela hun top don hai mini somriat pasarina bodo hian Sondre Brunstad penalty goal mangin an shoot vele anin ne tok maidon ni ina lang zuya ma se additional time mangchang kain Juventus hian Jonathan David mangin goal an khung bel leya goal thum goal ni in Italian club ro pui hi an chak ta sham ani he mecha hian team pahni te hi anin ngam dun leya hun tha po an siam chuak tam hle bodo hian tumsom pasari goal shot nain Juventus hian tumsom ni pathum an nei boka goal shot ringot po hi tumsom li lai omin hengzinga tumsom ni pahni hi goal zone a akalani Juventus hian player quality sang jok an nei chhor tangkain chansan neya lawam jok an nia ma se team thajok ni chungsin an chak zo lo teu hle ti hian Juventus hian season kalmek Champions League ka match nga an khel tlingta a an chakna ma saber tong ta bokin chumthum ro an nei tela chum khatan tlom boka season kalmek Champions League ka tlom tlember pol ni ma sela chak zo lo an nei tamawangin point som panga om theya tangin point ruk chau an la hlo chuaka tebula po somni pakhatna anom mek bodo hian khelnga a nena an la chang lo zela chumni tro nei in chumthum an tloma Champions League season kalmeka la chak mi lo team pasari zinga antela tuna hian tebula somthum pakhatna omin point ni an nei ani Italian champion Napoli in an mikhwal Karabakh sinhi final neya Napoli hian first half a goal khung thei big lo ma sela second half minute samruk pangana a Scott McTominay mangin ma an suaya mini samsari panina Karabakh player Marko Jankovic se sualin an lama tilut pala goldang lubel lovin Italian champion Napoli hian sinhi fine Karabakh hian neta ani he mecha hian team pani anin thlau lutuk lova gol khungna hun tha anin siam zat po ain thlau lem lova ma se player nei siam jok Napoli hi hun tha mangtang kai joka anchang ti hian Azerbaijan club tha Karabakh hian match nga tumni chakin tum khadon nei tela tumni vek tlom to bokin point sari nen te bula som parukna nia Napoli hian khelnga tumni vek chakin tum khadon neya tumni vek an tloma ani hian point sari thau nein te bula som pariat na anni French club Marseille an mikhwal Newcastle gol ni gol khatin an neya he mecha hian abamayang Marcel forward in gol ni khungin Newcastle tan Harvey Barnes an gol khat akhung boka Newcastle hian sikhat faya ma an shwai nuwa Marcel hian gol ni khungi Newcastle hian le thal ani he mecha hian team pahni khel atang tha anin ngam dun le boka goal shot po tum som paruk veve an neya tum som thum pahni goal shot atangin tum som panga goal zone akal Brighton manager thin Roberto De Zerbi kai suai Marcel hian Newcastle hi an chai thei leya passinga Newcastle hian an phak lo dewa hei wang hian Marcel hi ball chang nget jok an ni ma se Newcastle laka olsam lo takin an chak thram ti hian Newcastle hi match nga tumthum chakin tumni an tlom ta a point kwa nei in te bula pariana anom ta meka Marcel hian khelnga tumni chakin tumthum an tlom thunga point ruknen te bula som pakwana an omani English club langsarin lan Manchester City an tloma an mikhwa Leverkusen in sinhi final ne he mecha hian mini somni pathumna Alejandro Grimaldo an Leverkusen ma ashwai puya mini somnga palina Patrick Chikan tawlut lein Manchester City laka an goal an veng him tluana Leverkusen hian sinhi faya chakin point thum an hlo chuak ta ani he mecha hian City hian ball an chang tam zoka hun tha po an nei tam zok Leverkusen hian goal shot tumli chawan nei lain City hian tum som pariat lai an neya shot on target a po City hian tum riat an nei lain Leverkusen hian tum ni chau shot on target an neya ma se Leverkusen hian shot on target tum ni chau an nei hi goal an chantir ve ve thunga hei hi team pani danglamna ani zuita bok City hian goal khung ngei na tura ngai hun thabik ti theite po an neya ma se Leverkusen goalkeeper Flecken Brentford goalkeeper Chin hi an paltlang theilova point an hlo chuak zo ta lawani City hian goal an chuadana an kar nung save dik lo thin an tuara player in thada zeu om thin kara Leverkusen hian an chule thathin boxia an result a chiat pha
City hian goal ni an chuan nuwa Erling Haaland an lu tir chawa an goal khung khol nena an thaw thar le poin omzia an nei zui talovani Pep Guardiola hian Manchester City hi UEFA Champions League ka match za a akai hruaina ania melung poimo le chinchia tlak ni ma sela an chak zo ta si lova Pep hian City hi Champions League match za a akai hruai tawna atangin tumsom ni an tlom tling ta bok ani ti hian City hian season kalmek Champions League ka khelnga a tumthum chakin tum khat ro neya tum khat vek an tloma point som na yin te bula parukna anom ta a Leverkusen hian khelnga tum ni chakin tum ni vek ro an neya tum khat an tlom boka point riat na yin te bula som pathumna anin hlangkai Manchester City big hi in elna sang huamin match an khelna hnung panga a tumthum an chaka match an khelna hnung pahni bi ka an tlom Newcastle laka an tlom hnuin Leverkusen laka an tlom zui zata tun season a match som pakwa khel to in tum som pahni an chaka tum nga lai an tlom tling der to ani Nizana UEFA Champions League match ngai ven lo berti theya Chelsea in an mikhwal Barcelona an neya point thum an lo chuak European team langsar pahni in machona hian Chelsea hian an mikhwal Barcelona hi an ngam hleya Barca hian red card an choi ma po in Chelsea hi lawam jok an ni minute lina Enzo mangin Chelsea hian goal an khung nga la ma se ball siam rem tu Fofana hian ball awangin goal hi pomsak an ni lova minute somni pakhana Enzo pokin ataw lut lea ma se offside awangin goal hi an pom lo le minute somni pasarina a Cucurella cross ball atanga Barca defender Jules Koundé own goal ero pomsak anita a Cucurella hi offside lo chia Van Duina in blues atuam reng tabik lo minute somli palina Barca captain Amben Seng tu Araujo an defender boymo in he mecha a yellow card panina Cucurella laka achoya red card achoi pha Barcelona tan boina bel cha tu ani zui ta boka second half a Chelsea tan a all sam zual pha minute somnga pakhanna Garnacho siam saka tangin Andre Santos an Chelsea tan a khung bel nga la ma se Garnacho offside awangin goal hi pomsak an nilova heti chung hian Chelsea hian na takin anetek chun zom zela minute somnga pangana Brazilian rol thar du om Estevao Willian an athaina sanjialan tirin chep takara thataka ball khallutin apet goal chiang hle minute samsarina Pedro Neto ain lara thazeta ball atlan lu pui nuwa goal zone pet ma sela goalkeeperin alodan sakman shama Barca an va nei hle minute samsari pathumna ero Chelsea bokin chance nain Enzo siam sakatangin liam delapan all sam takin apet gola atira assistant referee pharin offside a ngayani ma se alo offside lo ti finfia ani nuwa gola pomania Chelsea hian an goal thumna an khung hemi nu hian goal alu bel talawa Chelsea hian sithung fain Barcelona hi an neta ani attacking game khelna sa Barcelona hian goal shot tumnga chau an neya tumni chau goal zone an pet Lamine Yamal alang sar lova Chelsea player 10 an veng thiam hle Spanish rol thar hi Hansi Flick an akhel tluan tir talo boka minute somriat na ala chuak Chelsea hi tu hnaya an che thazwal leya in elna sanga match an khelna hnung paruk atangin tumnga layan saka tum khat draw nain match na hnung paruka an tlom tamia lova an match khelna hnung pathuma big phei chuan goal chhuak mi lovin clean sheet chungin an chak fai veka an khelma bak ero akau hle English Premier League ka Arsenal an mikhwal don ani ti hian Chelsea hian khelnga a tumthum chakin tum khat draw ne tum khat vek an tloma point som panga lo chhuwa thei atangin point som an lo chhoga te bula panga na an oma an netak Barcelona hian season kalmek Champions League a hian match nga vek khel to in tum ni an chaka tum ni vek an tloma tum khat draw nein point som panga lo chhuwa thei atangin point sari chau an la lo chuaka te bula som panga na an om chun zom tari ani UEFA Champions League club samthum paruk in elna match day nga na hi zanina khelchun zom turania dar som pakhal le mini som panga a Pafos le Monaco Copenhagen le Kairat Almaty te anin machonanga dar khat le chanvea arwalin match sari an khel do na heta hian Olympiacos in Real Madrid an mikhwalanga Sporting in Club Brugge mikhwalin Frankfurt in Atalanta an mikhwalanga Liverpool in Anfield ta Dutch club PSV an mikhwal don boka Atletico Madrid in Inter Milan an mikhwal don bok hei baka hian Arsenal in German champion Bayern Munich season kalmeka in elna an khel zong atanga latlom mia lo team che tha mai hi an mikhwal dona PSG in Tottenham an mikhwal don bok ani
zanina hian Champions League season kalmeka match day nga na an khel zodona match day rian na thleng league round na hian khel turania wangin zan in zo lama hi chuan team in el samthum paruk te hian match khelma bak hi league round na big match thum theu chau an nei to don ani kan topic nanung bera chuan transfer thuleng tharlam te soikai ta ila BBC na transfer thuleng alor khom atar lana Telegraph in tar langin Arsenal chuan Elche atangin Spanish midfielder thang duang takum somni mi Rodrigo Mendoza hi laklu antuma ani hian a contract release clause pound makterwe som pasari point panga aneya Arsenal hian team thuam chaknan laklu antumani team talk in tar langin Manchester United chuan tlar nung thuam chak andua nipui transfer kongka honle huna center back thar laklu ngai antum center back thar laklu antum chung hian an nei sa Harry Maguire kum samthum pani mi hi contract ziabel pui an latum cheu bokani Italian chanchin buten tar langin Roma chuan Dutch striker kum samni palimi Manchester United ta taklum lo tak mai Joshua Zirkzee hi January tha lona ho antum don Telegraph in tar langin Bournemouth Ghanaian forward Anton Semenyo hian release clause pound makterwe somruk panga anaya hei hi January tha chomhalama hian anung dona a release clause hi thi hun na yani awangin a thi nuwa Bournemouth player ani chunzom zelani chuan Bournemouth hian Paul Makterwe somnga aya tlomin shal anphal don lavani top spot in tar langin Manchester City boss Pep Guardiola chuan Norway striker Erling Haaland elpui tur tha laklu adua chumia tan chuan Liverpool nena soizom mek Bournemouth forward Anton Semenyo hi abeiseni in atar langani Melin tar langin Nottingham Forest chuan Brighton atangin kumsomni mi English midfielder Jack Hazelwood hi anzir chiang meka team ti chak thei tura an ngai chuan January thla hian laklu antum don ani Florian Plettenberg in tar langin West Ham forward German player Niklas Füllkrug hian January thla hian club chua san ngei adua kumsom thum pani mi hian club dang pan ngei adu ani Give Me Sport in tar langin West Ham hian striker palian zet mai fit rukle inchis nga zeta sang Union Saint-Gilloise khelmek Promise David hi laklu andua kumsomni palimi Canada player poimo hi Paul Makterwe som pasari manbor tura ngai ani Italian chanchin buten tar langin Sunderland le Brentford te chuan AC Milan atangin Mexican striker kumsomni palimi Santiago Jimenez laklu antum Fabrizio Romano antar langin Real Madrid chuan Nico Paz Como a checha mai kumsomni pakhat mi Argentina midfielder thang duang hi nipui transfer kongka honle huna laklet le antum don ani hi Real Madrid player thina niya Italian club Como hian Real Madrid atangin an laluta an cher riam zuang nuwa Real Madrid hian laklet le antum vele tathung ani Talk Sport in tar langin Everton David Moise kai soina hnuaya midfielder checha mai James Garner hi Manchester United Aston Villa le Nottingham Forest an beise meka kumsomni palimi hian season kalmek thengchau contract anei to wangin Everton hian cheldu Marcela andin mun athate chiam lavani Italian chanchin buten tar langin AC Milan chuan France goalkeeper Mike Maignan hi contract zia tharpui andua kumsomthum mi France goalkeeper hi Juventus le Premier League club engemaw zatin an beise mek ani ole khati chin kha tun tuma football ti kan ngai thlak the chin chu nile photro se